Pozdrav! Evo jedan video na temu tehničkog SEO-a, odnosno kako riješiti nekorišteni CSS ili JavaScript. Znači, uđemo u PageSpeed Insights i provjerimo neku web stranicu koju uređujemo, koju pratimo i tu vidimo da su problemi s izvedbom. Oni prvi problem koji se navodi u ovome crvenom dijelu oznake First Contentful Paint i tu je obično najveći problem. Obično se radi o nekakvim slikama koje su prevelike, koje se ne mogu čitati, ali to je neka tema druga. Danas ćemo riješiti ovo. Znači, dio koji se odnosi na smanjivanje nekorištenog CSS-a ili JavaScripta. Ok, kako to riješiti? Vrlo jednostavno. I to ćemo pogledati sada. Znači, idemo na stranicu, kliknemo desnim klikom miša, View, zapravo Inspect. Idemo u gornjem dijelu na Sources, donji dio Coverage i stisnimo Bottom Record. Ok, i sad nam se nameće, znači, ova nekakva tablica. Prvi dio se odnosi na URL, odnosno na link, poveznicu, gdje je problem, gdje je nekorišteni CSS kao tip, totalni bitovi, unused bytes i u ovome dijelu, u vizualnom dijelu vidimo ovu crvenu popunjenu traku. To se odnosi na nekorišteni CSS, oni koji bi trebalo otkloniti. I tako možemo vidjeti do samoga dna. U gornjem dijelu vidimo kod, vidimo taj CSS. Znači, u plavome dijelu je označeno ono što je korišteno, crveno ono što nije. Ono što trebamo izbrisati taj crveni dio. Plavi ćemo ostaviti. Ok. Kad smo stisnuli, znači, ovi dio URL-a, idemo desnim klikom miša, Open a New Tab i tu vidimo taj CSS samo napisan u ovome obliku tekstualnog dijela. Ono što je bitno, ovi gornji link, ok, tu vidimo, znači, plugin, WP Content plugin, Seed Prod coming soon i tako dalje. Moramo ući u naš control panel, idemo u File Manager, idemo u Public HTML. Znači, moramo pronaći ovi file, WP Content plugins, idemo WP Content, idemo u plugins, idemo dalje, Seed Prod coming soon, public CSS. Znači, Seed Prod coming soon, idemo u public, idemo u CSS, idemo dalje, Tailwind min CSS, znači, Tailwind admin, mislim da je to taj, još ćemo ponoviti, Tailwind min CSS, ovi donji, ok. Znači, možemo ga otvoriti na ti način ili ćemo kliknuti na Edit, idemo Edit. Ono što sad moramo, tu je znači CSS koji je unesen i ovdje sa strane vidimo zapravo
gdje je god usličnik što bi trebalo obrisati i to vidimo na ovome dijelu inspekta naše stranice. Ok? Znači, ono što prvo moramo brisati, to je ovaj prvi red. Znači, prvi red brišemo i tako nastavljamo. Znači, main display. Bitno je da sve ove znači, karaktere koji su nepotrebni uklonimo. Tako i u ovom slučaju, znači, main display, blok, znači main display blok i to. Ne? I tako nastavimo sve do dalje, sejvamo promjene i to je to. Na taj način zapravo idemo do kraja i možemo ispraviti cijeli taj dio nekorištenog CSS-a ili JavaScripta što je označeno u typu. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa i želite još ovakvih videa, subscribeujte moj kanal. Svakog mjeseca novi video s novim savjetima iz internet marketinga.